jotono ain kobru YT YouTube channel lo phai kamya phayo tinio khe kotmak ta ka sa phai mo chini bruja tin bo angkhe bo kotmak khet ma hingkhe chini Assam hathi atonai jatin samung tangye blong wo roi thangphui akhe basu broni thum tu thanya khe kosto kolong ko ke siphai taw phai bai kri mobile chi mo khe basu bosi cloud maro tongsa phaye ta okay bro sarkari bai yakrom laiye kotma kam ka sa phai maro si bo kotma khet ma hingkhe aro riye sarkari bai yakrom laiye kahama khe kotma salaiye chini bruni hampandaro kotma kaham ro pi phai ha development ni khobai hingkhe ta okay tini khe salchi brima akhe talnui bosi saisini bosi kholphe ba boma salwoke ex BRU dombrok mung lai thanema bo nikot manase tuye sa sanai ke bro skill development ni certificate bo layo bro bo lai thiyo Hailakandi district wo puila lai thane biro phno numai khna ang skang phna saha Hailakandi district rifle mara hanma para wo kheye abro bro ni program ke hakheo bo skill development ni kau no tuye ingke bangma politician ndi woni hogra kam ro phono beini jati on tinyo phaye akhe jang siphai siling abodi mani hogra kam ro phono phaye aro bro no nangkhru phaye bro no sakhru phaye jai khe khekru phai phiyo aboro bro no kautma kam ro jai khinangye jati chuo ma bai jati ha ni ma jati hampandan kot maro bro no sakhina ha bro agreement khele moni psindiyo khiye inke tinio ke certificate ro bro ba kholayo bo agriculture raw akhe fishery development trade matma bro ni mungbri mungba kao nong bidukli ro khe nang eri nai inke aboron sakawo tre bro ni siphai kanai khe siphai akhe army kane ka army BSF kane ke BSF abodi khino broni step khe bochini Assam sioni tre chini brujati raw ba tre Mizoram tonai phongtho Tripura tonai phongtho je boro kedar mai si phe ye qualify ka tonai raw lekha para krung kheunai raw join baja ka hamraw le abodi mau phathangmai nai abon khoi phiye nung buyos ka thangye buyos lai thangye aboro mahapamai siat ma tonge nung gari gura raw chalaw rungkhe gari gura chalaw chat maro pho phaimai nai abon khoi phiye taimpo sa thamo skill development chung tangchan ma toi chanema lekha maya pora maya blong mukha dikhe tongpai ne rong brong bo pandaw pho no omoti kai cha nai thaili kai cha nai bagan khe cha nai koi bagan thaili bagan te jater jat abodi raw phono khusaye braw ri ha ri layo angkhe bo certificate raw phono tawo bo bon bo pandaw no bon kotma no imbra no permission khe certificate ke ha kheria wo ke boro puila bo development kauno tuye program kheye certificate issue mukhe rifle mara para wo ha bo khe puila masko ke brown sawo bo samu kathaya kho tre chini Sribhumi skangkhe Karimganj district ta khe Sribhumi hi phaiha abo jagao pho thang program kheye je bodi kheno aro pho kheye nai are hi sawo abin khoi pie tre ke ha district khe Kachar district ajang khobe phono bodi kheye nai hi sawo khe bo browni kedaro kathak pai khe development pho bo kedaro kathak pai khe public jotosu parabui purbe atung ha blongbro no mongo khe ngai raw akhe abon khoi pie trek bui para public ka hamraw pho brong bo pandaraw pho thu anmala maro war khe brui trai abdi khe bro saye tongu tawo brui raw khe buje rita rung khe rita anma akhe tre je brok maja marung abdi khinma ja no bor scheme te biye phaiha jatin bo pandaw kha khom khe ma tongphiu jungle wai ha ma se bodi khe wai ha phomai phia khoba wai ta ose wai ha mang phitong khoba harumi bokot marok na thaw marok khe khakchang songa khe ma tongha khe jungbo Assam hathe muya je boro mai si tong phaine lek bui hathe ni chini brujati onge bui hathen pho boro mai si tong phaine le brang bo panda phono kotma ka hamro tongo
ke bo video dia no nai sauye sai sai ke simene tini certificate ba marono no video clip no ye dinai joto ain video no nai to na hiye ma ka bawo ake channel lok tang ton ke Assam ni kaham ba hamya khopok na le man ba pandawo nro ain channel be krunge tondi joto no khaksa ha kobruai ti YouTube channel o joto no phai kam ya phai tinio khe chung bo ke harai phol mara para hen mau program bo program khe mami XBRU brong bo bro ni skill development no joto nu to mai khna hi bo benaros sai sai khiye bo benaros modi khe tinio khe bro bo skill development ni kauno toye skang pho lai thane ain video ro phno mai khna ke bo program kheye no bro jaing le ha khe ta o khe chini XBRU ni sar finance secretary brom nang dinoram riang bung tini bo process no toye bin ke daro no jai khe to ke daro pai khe step hama ke public ro no phno bung jai khe rinai khe chini bru ham pandan ba pandaw skang sa thamo Assam Mizoram Tripura porkhe no jung step by step khe joto go projan no pho jatin ham panda samutang ne raw bro jai khe to angkhe bro khau bai thang le rana jang khau bai chini certificate ro issue te mi hi khnawo bro nom sa boim sa coffee ake majama bo bro tinin bo program le break rai salai mama jang chini XBRU ni finance secretary brom nang dinaram riang sar bungno skang kau sung nai nai bono bung bukti break jat me khe haba toye samung tami bin ke daronom sa jarau bung development ba o tv phai ha bo maro ke sarno ain channel phai kaham इंके तिनी बुनो काउ सुंग नाइने थे थे नि नाउ जतो साइ साइ के खनाले मेने बाइ बिदुन दियो के तिनी सानु नो फाइ कामया फायो आइन चैनल के बरो तिनी नाउ बो प्रोग्राम खेलेमो बो प्रोसेस ले आंले महाफम चिसु या के ताओ फाइ नु फाया नाउ तियो बो बेनाराव बो स्किल डेवलपमेंट नि बाओ बो निमदि दे के आरो बेनारो नो के ताओ बो ब्रेक हे जामाम साजराव बोनो सा नु साइ खनार मे के खाकजाओ के जतो न साजा का के तिनियो बो YouTube channel tôi bia robot phải này cái gì nhỉ bru tin có bru YouTube channel sẽ có khác sao mà hàm bài ya phải yếu cái mình khi phải bari ní sản này mà cái skill development chung training cái là yếu ex brau ex u đi lên cái avro chung pa nó cá mà cái performance cái ha pa nó pason ông phải ha cái hay là can district này su cái ramoba ke pasung paye ke ti no ke sa chi bruima phe bari ke bo ro ke chung bo training pason omo he abo certificate chung ti no ke ba layo ke ba phainai logyo no tong su phayo che ni brom nang bkwns ni em brom nang rajeshwar ki bo tong phayo ke skill development hile tao chung khna habin khude sai sai ke bole skill development le bukti department borole department capsule chung non nai so phi chung no development ba pandaw bukti department le chung no nangkhru phi tong ke chung no mat ma jarau le ri ha boma sa ke chi ni ya wo go ba Assam government chio department ri mo ke mungbaka ho ke hama ke bu Pisari department ke nei ma ke bu veterinary tau o puing pa lot man on ha ke 3 number ma o ke bu agriculture ke 4 number ma ke bu handloom ke an abdi ke che ni department wang ke juda ke tong khaksa ke sarno ke khna to mai khna tau le chung pho Assam to nei ro pho jatini samung tangye chung ruwa hiya thangphu hiya ke slai guli wati he waye abono ya sa e phaine ro ta o khe thuya thangya kheye jotonu tomai khna bo hugra ro bro asu khe jatin ba o sacrifice kheye bo bosu lamano hingsa phaye ta o khe kaham lama phaye chung no phono develop khen maro chung khakchang swa kheye sakmo ba chaye khnawo bo dekhe Assam hate o jatin samutange develop ke hapoti meya khu lai thane mau pho angkhe ta o khe chung bet tha haba kahama saka sa pha chini Assam hathe ni bru jati ro phonke taw boro bo certificate issue khene in charge ke ni tongo jang chini madam tongo ke jang chini sar tongo ke bro no phona tha thai su sung nei ne kaw brom sa jaro tini certificate le issue ke phi ha angkhe bo madam le buktim de no bungkhe issue ke phi tong ke jang sar le bukti no issue ke phi tong angkhe boro club every ben u phi tong ba bro ni pat khe de tong phi mot de abo sa kaw sung nei le nai
ke sana phai kaham san jarao tinio bo certificate le issue khepi hanau khrop su no khakchang ha sajaka hamdo to no tinio department le dalo muislo ke bosa ke no ha maximum mo chini ro mai si mo lo phai somoya ko par hak chamaro tumi ke tini je phai sawe ro mai sing phainai mai khunai ro ke prai tinio maximum 70 khan ro asuro tuitale 3 lakh o jan bagra ro lat nang phai ha te baki ro pho tungpai kho khabo tungne ro pho te bis kang bo sa sanim sing la phainai are hi chung no sahiyo brang pho khupo mai so khakcha ha ke khna ha brown thio tinin jorawo khe brok krokor tham krokchi asu jorawo brown thio certificate lakhuk nanai to ha engken naw ke dale tutelo bo BRU ex BRU le ke dale khuksuka tutelo chini kedar ke lobla sinye 645 jona ko ke jang borwo officer ka haron thi chung kok ma the thenik na ka chang medam chi phasa su khna ne bungle ladies woni bung phoke ha officer bo certificate ba nai ni ke ha incharge se buno phasa sung nai le ne ke madam na phai ka ham aing channel lo ke tinio nung nin yaw dekhiye certificate bro no khrup su ba ha ke matma department no tuye ba hala tini handloom ni chamber rau pho sarkar chungno remodoi no chung tini yo bak lai ja ha jama ba 25 jon ani 25 jon anu na chung tini yo 25 jon abo handloom ni certificate chung ba khok lai ja hak cha ha ke khna mai khna madam khudi pho sudu chung klarau thak ya brirok phar khe mai hata o brirong pho jat facility tongo facility jat TV pha development jat TV pha boro sudu bo agriculture himotre department juda mungba tai phu sathama abo mungya sipai maine khe sipai ni upojukto khe sipai tonai driver ni upojukto khe driver tonai akhe nung tre fuji de hing tem fuji pho department bang ma tongo abo je nini upojukto mur maine hi sak nare o ke bo bidani je program le bosu nonai ke ta boro nau kahama khe nukmai khna jangchin office harono ke khakchang ha tinio bain video nai tomon bawo jotono nai sauye comment section comment khe saledi chini Assam hati bru development samoro no joto nai kha khongkhe matone hiye matong khakchang